Ngucanio iria ikoretwo ikiyumiria gatagati-ini ka ruhonge rwa ũcirithania na rwa ũthuthuria cira ni ũrorikĩtie mũtongoria wa ruhonge rwa DCI kĩrĩa-inĩ gĩa gũtũngana na kĩoho kĩa mĩeri ĩna kumana na kũng'athĩria watho wa igoti wa gũcokeria mũhũri biacara Jimmy Wanjigi matharaita make nicio itũngĩte mũcirithania wa igoti inene Anthony Mrima ũkĩrĩkana ndakoretwo akĩrũmĩrĩra mũtaratara wa igoti gũtuanĩra. Kama court kweli walikuwa wanafuata ukweli, mbona Kinoti peke yake ndiye amefungwa? Ulifunga watu wengi, mkafunga Kinoti. Kufunga Kinoti 4 months, unafuatisha tena fuatanisha warrant of arrest again. Umeconvict mtu na unampea warrant of arrest again. Kwa hivyo kuna interest. Kuna uzito mkali katika ile petition yake ya kuonyesha kwamba Jaji Mrima hakuweza kuzingatia zile ambazo ni maadili ya jaji ambayo anatakana kupitisha ile kesi. Kibutha Makarima ũrĩa ũkinyĩte ihoya rĩrĩ kũrĩ komishoni ya motungata ma igoti arauga nĩ ekĩrĩire nganja ũruti wĩra wa mũcirithania Mrima cira-inĩ ũrĩa oririe inspector wa borithi aikie ngono Kinoti na wathana oho njĩra-inĩ ya kamĩtĩ kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna. Na ndio nimeumwa nikatoa pesa zangu nikatafuta lawyer ning'ang'anie haki yangu na ya Wakenya na ya mlemavu mwingine Kenya hii. Yule mlemavu ambaye atatumwa asiogope kutusiwa wala kutishiwa na watu. Napata kuwa basi injustices nyingi zinafanyika. Huyu kama alikuwa anatakana kuwa shahidi na hakuitwa kwa wakati wote ili awe kuwa shahidi, jaji basi atafanya nini? Anatakana kuhakikisha kuwa ameitwa na amekuja na ametoa ushahidi wake. Kugerera mawakili yake ni hamwe na Danstan Omari, Chris Ombeta na Shadrack Nyambura. Mrima ũkĩrĩirwo kumana na kĩrĩa marauga ndaheire Kinoti mweke wa gwĩtetera mbere ya igoti na ati itua rĩake rĩtuire na marakara kana muku wake na Kinoti na makĩria ma ũguo nĩarongoreirie kũmwaũra nguo. Babu ambazo Makarina ametuambia ni kwamba yule jaji ni kama alikuwa na umbea wake wa kibinafsi. Wale ambao walishtakiwa Nurdin DPP, AG pamoja na Inspector General pamoja na George Kinoti DCI, lakini yule aliyefungwa ni Kinoti peke yake. Jaji kumchagua yeye pekee na kumsema ni yeye pekee ndiye ambaye anataka kumfunga inamaanisha nini? Upendeleo ulikuwa, hakuzingatia sheria, na inamaanisha kuwa basi yeye alikuwa na pengine instructions ambazo zilikuwa tofauti kuliko na ambazo zile zilikuwa katika hiyo kesi. Kuna uwezekano uamuzi wake ulikuwa pengine umenuia pengine kuja na kumkandamiza bwana Kinoti ili dakika ya mwisho imuhaibishe. Rĩu kĩrĩa gĩetereirwo nĩ kuona kana JSC nĩ gũtacũkĩria Mrima ikinya mbũkĩrĩra-inĩ iria ciĩkĩrĩtwo ũritũ nĩ itua rĩake rĩa kũgirĩrĩria inspector wa borithi na mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gũtuĩra mũcirithania Sankale Ole Kentai cira-inĩ wa njũragano ya mũhũri biacara Top Coin. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.